Kotoma asuban no ajaikina Otuboy Town Council Kokalaki District Emorimor kide Apolone Cholong LOC5 lo Kokalaki kesi akadakit ebe ageasi Iteso ka Ikumama ai kopun inno nosholu arokok lu Imanyito ka Enape. Epolelo kaduko ni kini kopana ejuleke. Yeah. Ikopla otoni eno no loko Buganda. Oni le mkata ke ni jepolo ni. Ela eshele de mama aperda ya ra bitugoma ni. Akamanya bero. Wana yala na loko Buganda eno sakamanya pese. Esibale ni ule kitegeregere tunga kwata kwatare kwata uni. Amuro tuwe pona ina baraka bataliteso. Asho manege uti tunga esisa musumuna nyono nasare orokoke nani. Imanyito are dukone. Aje Iteso edukone limo adepa loteso. Toniko sinele ramyo odukona ngune rasilo lo Buganda. Boro kere lisamaso dukone otesa ne rasilo lo Buganda. Ilipi ebe kakwane achatu na bala ingare none lo ichu lo Iteso. Abomo zikau ni lomuna ni bunia. Esipo ringina ya wachonis kapekwa ni dunjo ikali ya mambo besipos. Nari loto na aloma ro dukone. Odukone lo mama railo. Ikumama kede Iteso kesida bobo oponi olimo kinai ai topolorit ai morikikina kanu ai topol kalaki kwa peda emor totor atekerin ngunarei e districta Ediope. Aradisi lokalaki Sadik Bategana Bakale ngesi abala ebe ijaun ai puch ai napakina Kotoma kalaki ido opolor akirianut. Papa ya labasi punganu kere na jaute konne nati ewoyo Ejautu wata Aisac. nati ewoyo bakasi tunga ojauni ai puch ai na pakini koteso. Once we have ai puch there bakina then there is no reason why we should not progress economically. Asubano kesi ajaikina aboy kinton lo atekerna Ikumama John Michael Engwaru loda aboy kit won ateker Papa Mekumam Rafael Otaya. Dogo bageno be un ite be obute ite ribo kelekop mogo talanyoro. Yeah. Emor wana tinga tie. Wow, wan pili tie. Lubanga tie. Kwenye na danga nyungu kalaki nera kitunge la karasi ya utushongo bona danga kishishauno na meja takere na Iteso katini Kumama emorete raito siboribe. Sanuka TV is Habat Paul Eyoku Kokalaki District.